Yes, reka mbaye ikaze kandi bashimire inshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka hano kuri Rwanda Media. Ndabashimiye cyane mwese dukomeje kubana mu buryo bwa buri munsi. Ndagarutse kugira ngo tubone makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu mikino hano iwacu mu misozi igihumbi. Ndagarutse kugira ngo tubane mu makuru arimo kuvugwa muri ekipe ya Aprfc Football Club. Na makuru ngome cyane ari muri iyi ekipe, ni inkuru nyinshi cyane zirimo kuvugwa iki cyumweru twavuga yuko cyahariwe amakuru ari muri ekipe ya Aprfc Football Club, kuko nta nkuru yigeze trendinga itari muri iyi ekipe ya Aprfc Football Club. Dore yuko nyuma yuko bamaze gufata icyemezo cyo kuba batandukana n'umutoza ku bwumvikane z'impande zombi, umutoza Darikonovic hakurikiyeho iki hajizanwe abatoza batozaga mu makipe mu akademi ya Aprfc Football Club, batozaga Intare Football Club. Ubona ko ikipe ya Aprfc Football Club iri mu mwuka mwiza, iri mu mudu nziza. Turaza kuba tugaruka ku bintu byinshi cyane biri muri iyi ekipe, dore yuko uyu munsi baraza kuba bakora imyitozo, baraza kuba bakora umwitozo ubanziriza gose umukino. Ni umwitozo wa nyuma uraza kuba uyu munsi hariya Ishirongi, dore yuko gose bari mu ngamba zikomeye cyane, bagomba kuba bashaka kuba batsinda ikipe ya Gorilla Football Club. Wakubaza ngo rero akomera kato ubungubu amakipe azubwenge, amakipe ashaka kugura abakinyi mu gihe cyiza, amakipe yatangiye kuvugana n'abakinyi bamwe bamaze gusinya imbanziriza amasezerano muri ekipe ya Aprfc Football Club. Ariko ingingo tugiye kuba tugarukaho muri uno mwanya n'umukinyi w'umuzamu ugomba kuba yaza muri ekipe ya Aprfc Football Club. Turagenda tubihuza n'umutoza urimo kuvugwa yuko agomba kuba yaza muri no kipe ya Aprfc Football Club. Ubwo rero turaza kuba tubihuza muri rusange, uraza kuba wasobanukirwa ese uwo mukinyi ninde, uwo mutoza wifuza kuzana n'uyu mukinyi we ninde. Muri rusange ndagira ngo babwire yuko hano kuri Rwanda Media ntago waba maze ngo ntusobanukirwe na byinshi bigiye kuba bivugirwa ahangaha. Ndagira ngo mbabwire yuko niba turi muri kiganiro ukaba uri umukunzi w'ikipe ya Aprfc Football Club, ukaba uri umukunzi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ukaba ukunda shampiyona Rwanda Premier League, ukaba ukunda amakuru meza nkaya, ukaba turi wakanda subscribe, waba waracikanwe cyane, kuko uyu niwo mwanya mwiza ko wakanda subscribe nimba utarayikanda gose. Nimba nawe udukurikira mu buryo bwa buri munsi utarayikanda, kanda kuri iyo buto kandi no kunzogera, kuko ni imwe mu bigufasha kujya tubana mu buryo bwa buri munsi, mu buryo buhoraho, kuko yo yabonesheje wariyandikishije ugakanda subscribe, bajye baguha notification cyangwa se kumenyesha ko tayari hano kuri Rwanda Media amaze kuba hagera za ndani breaking news ukwiye kuba wazireba muri rusange. Ubwo rero reka nkubwire ko gose wakanda like no kamaruka muri comment, tukaganira muri comment, nimwe tugenda tuganirira mu buryo bwiza kandi buboroheye. Ubwo rero niba uri umukunzi w'ikipe ya Aprfc Football Club, kwa turi mu groupe ya WhatsApp y'abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Aprfc Football Club gose, waracikanwe cyane. Niba utari muri groupe, utari muri yo groupe ya WhatsApp, reba neza kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. Niba utari muri groupe ya WhatsApp gose, ubu ngubu ibintu byaroroshe. Kanda reba aho hasi kuri iyo nimero muri ad distribution ya 0787734336, maze tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye hariya muri groupe ya WhatsApp. Niho tugenda tubonera update izako kanya, inkuru nyinshi zo muri nyamukandagira, niho mugenda muzibonera muri rusange. Ubwo rero mumanuke gose mutwandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp, ntago muyahamagara ahubwo mutwandikira kuri WhatsApp, ubundi tukabikurikirana gake tukagenda tubana muri za breaking news muri nyamukandagira. Mbere yuko rero tuza neza mu busenguzi bwimbitse, tuza muri za ndani zirimo kuvugwa muri ekipe ya Aprfc Football Club, ese muracyabyibuka neza ko wabita Darikonovic ku munsi w'ejo yaje kuba asezererwa, yaje kuba gose aje gusezera Ishirongi, abakinyi ajya kubasezeraho ndetse n'abatoza nyine bagenze bakoranye basigaye muri ekipe ya Aprfc Football Club, ndavuga nk'amatoza abazamu. Ubwo rero ikipe ya Aprfc Football Club ubona yuko ibintu byari bimeze neza cyane, abagabo basezera ku bakinyi ndetse basezera ku bakozi babanye nabo muri iyi ekipe. Urabona neza yuko gose babakoreye amafoto bagomba
y'urwibutso nyine batwaye igikombe, buri wese afashe igikombe, ubona ko byari ibintu byiza cyane. Ubwo rero ikipe ya Aprfc Football Club nyuma y'ibyo byose bamaze kuba batangaza ko bagomba abafana mugomba kwitegura umukino ikipe ya Aprfc Football Club ifitanye n'ikipe ya Gorilla Football Club. Murabyibuka neza muri phase de retour ikipe ya Gorilla Football Club yaje kwitera amaga ikipe ya Aprfc Football Club kubera umubare w'abanyamahanga ikipe ya Aprfc Football Club yakinishije ari benshi. Ubwo rero uyu munsi ibintu byaje kuba bihinduka. Ubu ngubu ikipe ya Aprfc Football Club yavuze ati ntago wadutsinda kuri buriya buryo, ntago wadutera amaga kuri ruriya rwego, ndetse ifitiye inzika ikomeye cyane. Ubwo rero ikipe ya Aprfc Football Club irabwira abafana ati muze twihorere muri stade ya Kigali Pele Stadium dutsinda ikipe ya Gorilla Football Club. Ati abafana turiteguye kandi twiteguye, abakinyi turiteguye kandi twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe biyagaruka mu bihe byiza kandi ikina agapira keza gatembera kandi mubona iri kuri speed iri hejuru. Ati rero mugure tike zanyu mukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego, ubundi tujyane muri Kigali Pele Stadium. Ibiciro biri hasi cyane kubera yuko muri hari ahatwikiriye hari inoti y'igihumbi, hari ahatwikiriye ni inoti ya 3, VIP ni inoti ya 5, VVIP ni inoti y'ibihumbi 10. Ubwo rero urumva neza yuko ari ibintu byorohejwe cyane, ni ibintu rwose byashyizweho umucyo kandi ibintu byorohejwe kugira ngo abafana ndetse n'abakunzi baje birebereye ikipe ya Aprfc Football Club iguruka ityaye ijyana. Dore yuko ubu ngubu wabatezaga ikibazo aho abantu bagiriraga impungenge ni ku mutoza bita Darkonovic, ariko ubu ngubu ibintu rwose byaje kuba bivanwa mu nzira. Reka nubwo ntabibabwiye mu ncamake, ariko reka nkubwire ko rwose uwo bita Jibril Ouatara yatangiye kunugwanugwa, yatangiye kwifuzwa n'abantu benshi, yatangiye kwifuzwa n'amakipe menshi, ariko uyu Ouatara rwose njyewe icyo nababwira nk'umukunzi w'umupira w'amaguru hano iwacu mu misozi igihumbi, nababwira ko uyu musore Ouatara rutahizamu ikipe ya Aprfc Football Club watangiye kuvugisha abantu benshi yuko amakipe menshi yatangiye kumwifuza. Ntago iki gihe ari igihe cyiza cyuko yasohoka muri ikipe ya Aprfc Football Club pe, ntago iki ari igihe cyiza yuko yasohoka muri ikipe ya Aprfc Football Club. Ndabaha urugero, iyo bita Pyramid yo mu Misiri yaguze uwo bita Fisto Karara Mayere. Uyu musore bose yaraguzwe n'iyi ekipe, ariko hari ikipe yaje kubimushaka, baravuga ati twe turi gushaka kubaka ikipe ikomeye, dushaka kubaka ikipe ikomeye, uyu mukinyi tumuguze tumushaka cyane, tugize amahirwe araduhiriye, ati rero twatanga ibishoboka byose kugira ngo uyu mukinyi agome hano kuko hari byinshi dushaka ko yagira naho natwe. None dore byarabahiriye aho bageze kuri finali ya CAF Champion Zirege. Ubwo rero ikipe ya Aprfc Football Club ni ikipe ishaka kubibaka cyane, ni ikipe ishaka rwose kugera kure hashoboka. Rero ntago yahita yemera gutakaza aho bita Ouatara kandi ari rutahizamu, babona yuko abahiriye. Yego babona amafaranga, ariko ntago aricyo bifuza cyane, bifuza ko ikipe yabo yatangira komera, ndetse umukinyi bitajya bibagora ko abakinyi baza muri ekipe, kubera yuko baba bari kubona harimo abakinyi bafite CV kandi b'abahanga, kandi ikipe bayifasha kugera kure muri rusange. Ubwo rero abantu batangiye kugira ubwoba ngo Ouatara yaba yagenda. Oya, muhumure rwose, Ouatara ntabwo ikipe ya Aprfc Football Club yakwemera kumutakaza, ntabwo yakwemera kumurekura muri ubwo buryo aka kanya, ntabwo yakwemera ko Ouatara yaba yagenda ave muri iyi ekipe muri rusange. Ubwo rero abantu mwamutangiye kugira ubwoba ati Ouatara aragenda, muhumure rwose, Ouatara arahari, Ouatara arahari rwose, ntaho ateze kujya muri rusange. Ubwo rero ubwo reka mbabwire ko uwo bita rwose uwo bita umuzamu Mushya ugomba kuba yerekera muri ino kipe ya Aprfc Football Club. Ku munsi w'ejo hiriwe hatrendinga inkuru y'umutoza Thorsten Frank Spitler watoje ikipe y'igihugu nationali Amavubi. Hasotse inkuru ivuga ko uyu mutoza agomba kuba ari gutoza ikipe ya Aprfc Football Club. Bari mu biganiro ndetse barimo kumvikana ko yaza muri ino kipe ya Aprfc Football Club, ariko hari andi makuru arimo kuvuga yuko uyu watoje ikipe y'igihugu nationali Amavubi
bivugwa ko ariwe ugomba kuza muri no kipe ba sporting director, ariko ni bigenda bivugwa nta confirmed yaba iturutse muri kipe ya APR Football Club. Reka mbabwire ko ikipe ya APR Football Club gose iyi ekipe iravuga ati uyu mutoza Trosen aramutse aje n'abakunzi b'ikipe ya APR Football baravuga ati twaba dukoze diru ya danje, twaba dukoze ikintu cya danje kubera ko ni umutoza abanyarwanda bazi, ntago ari umutoza ikipe ya APR Football Club yazana akabati ntago azwi naho baradupfunyikiye, ariko ni umutoza abanyarwanda bazi kandi bishimiye imikinire ye yaranejeje abanyarwanda kubera ko ni umutoza wagaragayeho cyane kuba amenya gusoma umukino ndetse akaba amenya gutegura adversaire, akaba amenya gutegura byibuze adversaire, akamenya ngo mfite intege nke hano, adversaire afite intege nyinshi hano, rero ngomba guhangana nawe biciye muri ubu buryo muri rusange. Bwero ni muri ubwo buryo twinjira ku muzamu. Biri kuvugwa ko uwo bita Ntwari Fiacre ukina muri South Africa muri Kaizer Chiefs gose kubera ko Ntwari Fiacre muri no kipe nambwa kibonamo umwanya uhambaye cyane uhagije cyane, rero biravugwa ko kubera yuko uyu mutoza Trosen Frank Spitter yishimiye uyu musore Ntwari Fiacre kubera yuko ariwe mukinyi yifashishaga muri equipe nationale Amavubi, avuga ko uyu muzamu afite experience kandi afite n'ubuhanga, ati rero bagiranye muri equipe ya APR Football Club bakaba bamanukana muri no equipe bakagiranamo, ari umuzamu wagira byinshi abafasha kandi yagira byinshi bageza, ati nawe mumuganirize niba byakunda gose nawe aze muri nyamukandagira. Ubwo rero Ntwari Fiacre bikunze nawe mwamubona ari mu mabara y'umukara n'umweru hariya Ishirongi. Ikipe ya APR Football Club ifite gahunda ikomeye cyane, nta mikino bashaka kubaka ekipe ikomeye cyane, bashaka kubaka urugendo, bashaka gukomeza urugendo rwabo rugigana mu matsinda. Ubwo rero ibintu byose bisaba gutegurwa hakiri kare, niyo mpamvu rero ikipe ya APR Football Club irimo ngamba, ari impamvu yafashe n'umwanya n'umwanzuro wo kwirukana umutoza Darikonovic kugira ngo kubera yuko babonye neza yuko abafana bamwishimiye, ntago imikinire yishimiwe, ntatandukanira agaragaza. Ubwo rero niyo mpamvu umutoza gose barimo kumushakisha hasi hejuru, kandi umutoza ukomeye cyane, umutoza utazateza impagarara mu banyarwanda ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Darikonovic abakunzi ba APR ntago bumvaga bari proud y'umutoza wabo Darikonovic, ariko ubu ngubu reka twizere ko hagiye hari icyizere ubu ngubu ikipe ya APR Football Club igiye kuba gose yagira byinshi igeraho ndetse yagera ku ntego yiyemeje, dore yuko ari muri course, baracyari muri course y'igikombe cya shampiyona, ntarirarenga. Baravuga ati Rayon Sport ntawamenya ishobora gutsikira agati gatakaza, ikipe ya APR ikaba yatsinze, ibintu byaba bigoranye cyane ku munsi w'ejo. Ndababwiza ukuri n'imiriro kubera yuko isaa 9 ikipe ya APR Football Club izaba iri gukina n'ikipe ya Gorilla Football Club kuri Kigali Play Stadium. Ikipe ya Rayon Sport izo saa 9 izaba irimo guhangana, izaba irimo gutana mu mitwe n'ikipe ya Bugesera Football Club. Bugesera yakaniye, mana yanjye, Bugesera yapanuye, Bugesera yakaniye mu buryo bukomeye cyane. Baravuga ati ntago dushaka kugira ngo hagira akantu na kamwe katuma dukora ikosa na rito, kuko Bugesera nayo irabizi neza abantu banjye. Bugesera irabizi neza yuko nayo ntago ari kuvuga ngo iri gushaka ikindi, ariko Bugesera nayo irabizi neza yuko ikoze ikosa uramukinika utakaza, ishobora kujya mu byago byo kumanuka noneho byanyabyo, ishobora kujya mu byago byo kumanuka noneho byanyabyo, kuko Bugesera mbabwiza ukuri iri ku mwanya wa 11, ariko se iri ku mwanya wa 11 ifite amanota ngahe? Ifite amanota 31. Ikurikiwe na Musanze nayo ifite 31. Hagakurikiraho ikipe ya Muhazi United ifite 30, Marine ifite 30. Uribaza ngo Bugesera muzitakaje, Marine gatsinda, Muhazi gatsinda, Musanze gatsinda, uribaza ngo byagenda bite? Amahirwe Bugesera ifite yuko Musanze izabiri kwihurira na Marine, Musanze izabiri kwihurira na Marine, zishobora kugwa miswi wenda ubwo Marine ikagira 31, Musanze ikagira 32. Musanze yagiye kumwana Etense, ariko ibintu birakomeye cyane aya makipe guhera kuri Etense, Bugesera, Musanze, Muhazi, Marine, Amagaju. Bantu banjye, kuko Amagaju aramutse atsinze umukino yahita agira amanota 31 direct.
32 sorry 32. Indi kipe za Marina za Muhazi na za Musanze zigahita zijya mu bishanga. Rero ibintu birakomeye cyane mw'abantu mwe, iyi shampiyona ibintu birakomeye cyane, ntago byoroshye, ibintu n'urundi rwego, ariko reka twitege ko ibintu bizaba bimeze neza muri Nyamukandagira. Icyo basabwa ni ugukora ibyabo no babacura amanota 3 ku munsi w'ejo kuri Kigali Play Stadium, rwose bareba uburyo bakwinyuguza ikipe ya Gorilla, bakandi bayinyagira ibitego byinshi. Nicyo abafana bifuza ku munsi w'ejo muri rusange. N'imikino rero tuzagenda tubabudetingaho, ni imikino mushobora kuzakurikira hano kuri Rwanda Media Live nibigenda neza. Ni ibintu rero turimo kugenda dutegura gake gake, ariko mbabwira ko ari ibintu bigomba kuzaba bimeze neza. Bakunze Nyamukandagira, mwiteguye mute? Durire muri comment uburyo murimo kugenda mubona ekipe yanyu muri no minsi. Mwese rero twabanye muri ikiganiro, reka tubashimire kuza kugira ibihe byiza.